raporo iheruka y'impuguke z'umuryango w'abibumbye iremeza ko hari abasirikare barenga 7,000 b'u Rwanda bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwacu, inzego z'umutekano zagaragaje kandi zishimangira ko abasirikare b'u Rwanda barenga 3,000 bambutse umupaka wa Sud Kivu iminsi mike mbere y'uko ibi byabiriye Uvira byabaye. Ibi ni ibimenyetso byose bishyira ahagaragara ko nta gushidikanya ko iki gitero cyari cyateguwe kandi cyari kinini kandi cyakozwe ku bushake. Biragaragaza neza ko ari igitero cyari kigambiriye. Reka mbasuze kandi nongere mbifurize kugubwa neza mwe mwese mujawema kubana natwe kuri uyu muyoboro aho tubagezaho amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abatuye igihugu. Tugero kurebera hamwe ijambo Kisekedi Chilombo yavugiye mu nama cyase mu biganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiganiro byayobowe na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Kisekedi rero yavuze ijambo rikomeye aho rero yagarutse kubiri kubera muri aka karere by'umwihariko mu gihugu cye, agaragaza kandi uko ibintu bihagaze. Ni ijambo yavuze mu rurimi rw'igifaransa, tugiye kuri bagezeho turivusemure mu rurimi rw'ikinyarwanda tubabwira ibyo Kisekedi avuga ndetse nuko abona ibintu. Kuri ubu rero navuga ko ibyo yavuze bishobora gusubiza inyuma intambwe zose zari zimaze iminsi ziterwa bitewe n'ibyo yatangaje. Rero tudatinze reka dutangire twumva ijambo rya Perezida Kisekedi. We are hearing you. Turagutegereje, turakumva. Okay, good. Ni byiza. Excellence, Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de la wa République Repubulika ya d'Ouganda Uganda, et président du mécanisme régional de umuyobozi suivi w'urwego rw'akarere rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Excellence, Abeba. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de Nyakubahwa gouvernement, bakuru ba nyakubahwa abayobozi intumwa, Mesdames et nyakubahwa Messieurs intumwa les chefs idasanzwe de délégation, y'umunyamabanga mukuru Monsieur l'envoyé spécial secrétaire général w'akarere des Nations Unies k'ibiyaga pour la bigari, région des Grands Lacs, nyakubahwa Monsieur le représentant uhagarariye de l'Union africaine umuryango pour w'ubumwe la bwa région des Grands Afurika Lacs, mu karere k'ibiyaga bigari, Monsieur le secrétaire exécutif nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa CRGR, nyakubahwa banyakubahwa mwese mwitabiriye iyi nama, Mesdames et Messieurs, badamu bagabo je banyacyubahiro, tiens tout d'abord à banje exprimer ma gratitude à zimazeyo son gushimira Excellence nyakubahwa Yoweri Kaguta Perezida Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de perezida Rwanda wa Repubulika ya et président Uganda, du mécanisme régional akaba de n'umuyobozi suivi de w'urwego l'accord-cadre rw'akarere d'Addis rushinzwe Abeba, gukurikirana amasezerano pour ya avoir Addis convoqué Abeba, et kuba accueilli ce yarateguye sommet ad kandi hoc, agakurikirana iyi nama ainsi idasanzwe que pour les efforts ndetse constants n'imbaraga akomeje déployés en gushyira mu faveur biganiro du biganisha amahoro dialogue et de la paix dans n'umutekano la région. mu karere. La République démocratique du Congo Repubulika Iharanira a Demokarasi une ya fois Kongo encore yongeye fait le guhitamo choix de la paix inzira y'amahoro en entérinant le 4 ku décembre itariki dernier les ya accords kane de z'ukwezi kwa cumi Washington pour la n'abiri paix et la twemeje prospérité. amasezerano ya Nous Washington avons consenti à des agamije amahoro, compromis exigeants, iterambere, convaincus que la twemera ko ibi stabilité bigomba kuba durable bifite de la région des Grands Lacs icyerekezo repose sur la kw'amahoro sincérité arambye des mu karere engagements, k'ibiyaga bigari sur le respect ashingira du ku droit kuri, international kubahiriza et sur amategeko la mpuzamahanga primauté du no gushyira dialogue imbere ibiganiro sur la aho force. gukoresha intwaro. Or, Ariko moins de 48 heures mu masaha après atarenze cette 48 la ville nyuma yo d'Ouvira gusinya ayo masezerano dans la mu province du Uvira Sud mu Kivu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, a été ibiganiro n'ingabo occupée za par les Repubulika forces y'u de Rwanda défense du hamwe Rwanda et n'umutwe leurs wa supplétifs M23 bafatanya. du M23. Cette occupation constitue une violente nubwo une nyora violation ku mugaragaro flagrante du cessez-le-feu, agahenge des amasezerano engagements librement yemerewe souscrits, ku bushake, des amahame principes shingiro ya Loni fondamentaux de la Charte des n'umuryango Nations w'ubumwe bwa Unies et de Afurika celle de l'Union
l'Union africaine, ndetse n'icyemezo ainsi cya que Loni nimero de la 27 résolution mirongo irindwi na 2773 gatatu mu gihe du Conseil de hakoreshejwe sécurité intwaro zidasobanura zirimo drone face à l'emploi d'armes zituruka indiscriminées, ingabo za leta ya notamment kongo l'usage zakoze de drones zasubiye kamikazes. inyuma mu Les rwego forces rwa armées de la tekinike hagamijwe République kurinda démocratique du abasivili Congo ont procédé à kugira un ngo retrait tactique hatagira dans le seul ubwicanyi but d'éviter des bukorerwa pertes civiles abaturage. massives. iyi ntambara Ce choix ni uguca n'est intege ni un cyangwa se renoncement, kugaragaza intege ni un nke aveu de ahubwo ni faiblesse. ikimenyetso cy'ubwitange bwo Traduit kurinda abaturage notre bacu attachement constant à la nubwo bizaba protection des bigoye. populations, ibyo tuvuga si même dans ibihuha les cyangwa amakuru adafite circonstances les ishingiro. plus éprouvantes. raporo iheruka y'itsinda ry'inzobere za loni Les faits ziremeza dont ko je abasirikare parle ibihumbi ne relèvent birindwi b'u ni rwanda de bari ku l'allégation butaka bwa repubulika iharanira ni de la demokarasi ya kongo. spéculation. serivisi zacu z'umutekano Le dernier nazo zagaragaje rapport ko abasirikare du groupe barenga d'experts ibihumbi bitatu des b'u Nations rwanda Unies bambutse umupaka wa kivu confirme y'amajyepfo la mbere présence gato de plus de y'ibyabereye 7000 uvira. soldats rwandais sur le territoire de la République démocratique du Congo. ibi byose byerekana ko Nos ari propres igitero services cyateguwe cyagutse kandi ont de cyakozwe leur côté ku documenté bushake. le ingaruka ku franchissement rwego de la frontière rw'ubutabazi du zikomeje Sud cyane. Kivu abaturage benshi par barahunze plus ku de gahato, 3000 soldats ibikorwa rwandais remezo by'abasivili supplémentaires byarasenywe, quelques jours avant serivisi les événements z'ubuvuzi d'Uvira. n'imibereho myiza Ces zarahungabanye. éléments ikibabaje établissent kurushaho sans ambiguïté ni uko le caractère amasasu yarenze imbibi planifié, za kongo agera ku butaka massif bw'uburundi. et délibéré igihugu de cette cy'inshuti agression. bitera impungenge zikomeye Les conséquences z'uko intambara humanitaires sont yakwirakwiriye mu graves. karere. Déplacement forcé de population, destruction d'infrastructures civiles, entrave à l'accès aux soins et aux services sociaux de base. Plus préoccupant encore, les tirs ont franchi les frontières de la République démocratique du Congo birenga et imbibi za atteint kongo le territoire d'un pays frère, le bigwa mu Burundi, gihugu cy'inshuti créant un zacu. risque réel Et Burundi. d'embrasement régional que nous ne pouvons collectivement ignorer. ibi Excellences, mesdames et messieurs, banyacyubahiro, ces actes ibi bikorwa hostiles bibangamiye cyane sapent la crédibilité icyizere même des processus de cy'imishinga paix en y'amahoro cours, qu'il s'agisse de irimo Washington, kuba yaba de i Doha washington, ou du cadre de Lomé, doha issu cyangwa de iya ome, de la convergence des processus de Luanda ikomoka ku et de ihuriro Nairobi. ry'ibiganiro bya rwanda Alors que tous na nairobi, nyamara reposent yose sur des principes ishimangira clairs amahame et amwe: partagés, à savoir kubaha ubusugire le bwa respect de kongo, la souveraineté de la République démocratique du Congo, la cessation des guhagarika hostilités, imirwano, le rejet de tout soutien aux kutagira groupes igihugu armés gifasha imitwe et la yitwaje mise en intwaro, place des mécanismes crédibles de gushyiraho vérification uburyo bwizewe ainsi bwo que de kugenzura no protection kurinda des civils. abasivili. Le prétendu retrait de l'AFC M23 icyiswe Uvira M23 yavuye ne uvira correspond kijyanye ni n'ukuri. aux faits ni aux observations amakuru recueillies dufite sur le yemeza ko terrain. hakiri abarwanyi bitwaje Les intwaro informations mu mujyi no mu établissent nkengero que zawo, des éléments armés ko ibice demeurent présents dans la ville z'ingenzi et ses zigifashwe environs kandi immédiats, abaturage bagikorerwa ihohoterwa. que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions. Un retrait annoncé, kuvuga ko bavuyeyo mais ariko ni nta effectif, genzura, nta kwemeza, ni nta vérifié, gisubizo. ni ubuyobozi ku suivi ngabo za du leta ntabwo rétablissement de buzafatwa l'autorité des nko forces kuva ku butaka régulières mu by'ukuri. ne saurait être comme un retrait réel. Ne saurait être considéré comme un amahoro retrait yubakwa réel. n'ibikorwa bifatika kandi byemezwa, si La amagambo. crédibilité de tout processus de paix repose sur des actes vérifiables et non sur des déclarations de circonstances. ndifuza kubivuga À cet neza. égard, je veux être parfaitement clair. Ce que nous attendons, icyo dukeneye si ce ukwimuka n'est kwa ni un tekinike, redéploiement, si gusimburana ni un mu bice, déplacement ahubwo ni tactique. ukuva burundu Et kuzuye le retrait kandi est kudashidikanya effectif, kw'ingabo z'u Rwanda et ku sans butaka bwose bwa équivoque Repubulika Iharanira Demokarasi ya des troupes Kongo, rwandaises nk'uko de byemejwe l'ensemble du mu territoire de la masezerano République no démocratique mu du Congo, byemezo bya Loni, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur. La République démocratique du Congo prend acte de l'adoption dans la nuit du 20 décembre
du nouveau mandat de la MONUSCO. dufashe mu mugongo icyemezo Ce gishya mandat cyafashwe ku réaffirme itariki ya la protection des makumyabiri civils z'ukwezi kwa comme cumi n'abiri ku priorité nshingano za absolue, MONUSCO gushyira imbere confirme kurinda une abasivili, posture kikemeza robuste igikorwa et gifatika, proactive, kigakomeza brigade maintient la yihariye brigade ishobora d'intervention kugaba et la ibitero ku possibilité mitwe d'opérations yitwaje intwaro. ciblées contre les groupes armés. Il soutient sans ambiguïté la mise en œuvre de la résolution 2773 ku birebana na Kivu y'Amajyepfo, kuba MONUSCO ishobora gutabara aho bikenewe no gukomeza gahunda yo kwitandukanya n'impinduka zishimangira nk'ikimenyetso cya politike gikomeye. Turabashimira muri urwo rwego. prévoyant une présence opérationnelle ciblée gusohoza neza inshingano zayo mu gushyiraho no gukoresha uburyo bwo kugenzura agahenge, by'umwihariko mu buryo buhuriweho bwo kugenzura bwagutse n'itsinda rishinzwe guhuza no gukurikirana amasezerano ya Addis Abeba. Ibi biganiro bigomba gukorwa hubahirijwe ihame ryo kuganira aho ibikorwa by'akarere bifunganira, ariko tudasimbura MONUSCO yo ifite ubushake bwizewe bwa Loni. Banyacyubahiro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntizanywe no gusabiwe, yaje kwibutsa abayobozi ba Afurika inshingano rusange dufite. Amasezerano ya Addis Abeba n'amasezerano ya CRGL arasaba kubaha ubusugire bw'igihugu no gukemura amakimbirane mu mahoro. Iyo amahame ahonyowe, inzego zacu za Afurika zigomba kuzamagana ku mugaragaro kandi zigafata ingamba zikwiye. Urwego rw'akarere rushobora kugumana icyizere mu gihe kwigarura ubutaka bw'igihugu kinyamuryango zirengagijwe. Turatekereza ko iyi nama isohora umwanzuro uhamye, usobanutse kandi udashidikanywaho mu kwamagana ibi bikorwa no gushyira mu bikorwa amategeko atugenga. Kongo izakomeza inzira za diplomasi n'ibiganiro, ariko amahoro ntashobora kubahwa ahasenywa ubusugire bw'igihugu cyacu n'umutekano w'abaturage bacu. Umutekano wa Kongo uzahuzwa n'uw'Afurika y'Amajyepfo n'akarere k'ibiyaga bigari. Amategeko azatubaza uko twitwaye, si amagambo, si ku magambo, ahubwo ni ku byemezo byafashwe mu butwari no mu nshingano. Murakoze cyane. Iro ni ijambo rya Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavugiye muri ibi biganiro byahuje uruhande rwa leta ya Uganda ndetse n'uruhande rwa leta y'u Rwanda. Akaba rero ari ibiganiro byitabiriwe n'abahagarariye u Rwanda, bahagarariwe na Dr Vincent Biruta, minisitiri w'umutekano w'u Rwanda, ndetse kandi hari na minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubufatanye mu karere. Aho rero baganiriye kuri izi ngingo. Nimugera ku kibuga cy'imirwano bariyo cya Seroko Info wacu atubwira ibi biri kugenda biba, akatubwira uko bihagaze. Reka twumwumve. Ni ibihe bice kuri ubu watugaragariza ko birimo umubare munini w'abasirikare bitandukanye n'uko ahandi byari byifashe? Nari nakubwiye ko n'ubundi site ikomeye cyane ari site ya Karimi ifite abasirikare batari bakeya. Nakubwira ko aho bica mu Konga, ubwo ni muri teritwari ya Fizi. Yego. Naho baharu Bwana Safari, ndumva ntakumva neza. Safari, muratwihanganira, turumva impuzanzira icitse, ariko Safari we turongera tumugarure ku murongo wa telefone akomeza tubwira ibiri kugenda biba. Hagati rero turababwira ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuri ubu yamaze gutera intambwe ikomeye muri aka karere, atangira gushaka igisubizo ku bibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Aho ku munsi w'ejo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 Kigarama 2025, uyu rero yayoboye gahunda zidasanzwe birebana rero n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko icyatunguye abatari bake, Tshisekedi Tshilombo we yagaragaje uburyo ki ibiri kugenda bibera muri iki gihugu. Avuga ko M23 itigeze iva Uvira, agaragaza kandi ko akomeje gusaba
ko agahenge kubahirizwa, agasaba kandi ko ibikorwa byose bigomba gukorwa umutekano w'umunyekongo ukaza imbere nk'uko rero bigaragara. Reka twongere twakire Safari atubwire. Safari, uratwumva neza? ntabwo ndi kubumva ariko sinzi. wowe uratwumva, turakumva, tubwire ntacyo. Network zaho turabizi ziba zigoranye. nari ndimo mubwira ibice bigiye bitandukanye bigiye birunzemo abasirikare, ariko cyane cyane abasirikare abenshi bari hafi hano mu mujyi wa Baraka, za Mukanji, bino bice byo haruguru ya Baraka ho gatoya utarashika za Swima nyine, ubwoba ni bwose, za Kibundo, za Mwezi n'iziri za Kitenge, kubera ko ubwoba ni bwose bwa M23 yarimo yarwasa urugamba. Yego. Ariko magingo ya M23 asa nkaho yatujemo gakeya, nayo iri kureba buryo ki yakwigira hamwe ikareba uburyo abasirikare noneho bohereje imirwanire yabo kugira ngo barebe uburyo bushoboka bwo kuba bakubita ahababaza iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri ibyo biri gukorwa, urabona ko biri buze kugera ku cyapanzwe ndetse n'icyifuzwa ukurikije imbaraga biri kugenda bikoranwa? icyo nakubwira cyo keretse nihaza kubamo kutumvikana kw'ingabo za FARDC, nakubwira ko abacacu bateye ubwoba, ndetse harimo abasirikare bakomeye cyane, amakuru nabashije kuneka bashobora kuba ari ab'uruhu rwera, bo bambaye amamasike. Mu buhe buryo? ni amamasike rimwe ntibagaragaza uruhu, ariko hari umuntu wambwiye ko ari ab'uruhu rwera bashobora kuba baje ku rugamba. Yego. ibi byatumye M23 isa nkaho yo ishaka uburyo ki yahindura umuvuno, kuko ibona ko amazi yarimo yoga atari yayandi. Bigaragara ko n'ubundi na M23 ushobora kuba yaravumbuye ko FDNB ndetse n'ihuriro rya leta ya Kongo baba barahinduye ingamba, ndetse abasirikare bafite atari abasanzwe bari ku rugamba nk'uko byagiye bigaragara. Bikaba bivuga ko hashobora kuba hakozwemo ramprosoma cyangwa se no kugira ngo abamaze iminsi ku mirongo y'imbere y'urugamba bajye mu karuhuko haza abandi bashyashya. Niko bimeze, kuko byagenda kose kuba ihuriro rya leta ya Kongo ryarakoze ramprosoma, bamwe bari ku mirongo y'imbere, biravugwa ko abenshi magingo ya banafunze kubera yuko batigeze bitanga ku mirongo y'imbere. Yego. nyuma y'aho umujyi wa Uvira ufashwe n'inyeshyamba za M23. Yego. Abasirikare benshi barafunzwe, abandi hari abishwe batanagiye mu rubanza, ndetse bagiye bicwa nande? bagiye bakorwamo n'ubundi n'abasirikare bakuru bo muri FARDC, ndetse n'abakomandazi bari bayoboye urugamba, benshi bagiye babakubita inshuro. Yego. Amagingo ya benshi bivugwa ko baruhutse nyine, aho bagiye kuruhutsa nyine abakora ramprosoma. Bakubwira yuko harimo abacancuro benshi abagiye baturuka mu bihugu bitandukanye. Ndakeka neza ko M23 yaba nayo ishaka gukora ramprosoma, kuko nyuma y'imirwano yabaye bikagaragara yuko M23 idashaka kwavansa urugamba. Yego. byaba ari uburyo bwiza nabo bwo kugira ngo baramplase, ndetse bakomeje nabo kwiga, kuko iri huriro rya leta ya Kongo rimaze iminsi yiga mapu, ryiga urugamba, ryiga iki. Ubwo birasaba ko na M23 yakwiga neza kugira ngo ihangamure aba basirikare batoroshye kandi benshi cyane. Naho kubivugwa kuba cancuro bari guturuka imahanga byo bihagaze gute kugeza ubu Bwana Safari?
nakubwiye yuko magingo hari abasirikare bambaye amamasike gusa bivugwa ko baba ari ab'urwego ntabwo navuga ngo ni 100%, ntabwo natangaza ngo ni 100%, ariko buriya ikintu bivuze ko ubwo ntawe uzi isura yabo abo ngabo bahagaze kuri front line. ntawe uzi isura yabo uretse umwe mu bantu bambwiraga uko byagenda kose bari n'abazungu bari ku murongo w'imbere, urumva kubera ubwinshi bw'abasirikare, abavuga icyongereza, abavuga igiswahili, abavuga ibintu utamenya. Abasirikare ni benshi cyane, ariko ku buryo bamwe batangiye kuvuga ko nyuma y'ivugurura ry'abasirikare ndetse bivugwa ko abafandesi bakomeje kwimwa agaciro muri uru rugamba. Kuki babimwa agaciro bwana Safari? Impamvu ni iyihe ibitera? Nakubwira yuko umwe mu bo twaganiriye mu Wazalendo wari urimo atangaza ko nabo bagiye kuzarekera urimo amakuru ko bo badahabwa agaciro, ahubwo abaturutse ahandi aribo bahabwa agaciro, amafaranga yabo buri munsi bagenerwa mu gitondo cya kare baba yabagezeho. Niyo mpamvu wumva ngo abasirikare bari ku rugamba bagiye kwinywera icupa, bagiye kubyina. Niyo gahunda wenda rimwe na rimwe sinzi niba mukoresha imbuga nkoranyambaga mukareba mukabona amayinifomu y'ingabo za leta, abenshi baba bari mu tubari bari kunywa, ngo abenshi ngo baba ari abacanshuro baba barazanye. Yego, umwe muri abo rero niwe wakomeje avuga ati bariwe ko byagenda kose bariya ni abacanshuro, kuko n'ubundi abacanshuro nibo bari mu kazi, kubera yuko ingabo za FARDC zitari kumvikana neza na perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi. yego, akaba ari nayo mpamvu ikomeye cyane yatumye ashakisha abacanshuro benshi, ndetse anitabaza igihugu cy'u Burundi kugira ngo kimufashe mu mirwanire muri biriya bice n'ubundi byose byagiye bigaragara, haba muri Nord Kivu ndetse n'iyi Sud Kivu ikomeje ku isiraniro ry'abasirikare batari bakeya abari ku mirongo njyarugamba ku butaka bw'iyi Sud Kivu. bwana Safari, ntibikiri ibanga kandi biri kuvugwa ko M23 yabifite guhirahira ishaka kujya mu ntara ya Tanganyika. Kugeza ubu waduha shusho bihagaze gute? Havugwa kuri ibi nayahe kugeza ubu amakuru mufite? Amagingo ya n'ubundi icyo nakubwira cyo, kubera n'ubundi bisa nkaho ubuyobozi bw'izi ntara hafi ya rwose ntabwo bufite gahunda ifatika, kuko ibintu bizeza abaturage si babikora. Ndetse nakubwira ko abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda bahamagara M23 kugira ngo izo ifate ibyo bice bongere bishimane nabo nyine. Ibyo byo niyo gahunda ihari, kuko nakubwiye ko bashaka gufata ano ma-axe ko ari abiri, nakubwiye Tanganyika, Mbaraka, Mugera na Fizi-Kalemi. kandi umenye ko Fizi-Kalemi n'ubundi ino axe ya Fizi-Kalemi baramutse barifashe nakubwira yuko usibye n'intara ya Tanganyika byaba byoroshye. Izi axe bazifashe n'intara ya Tanganyika ibice byose, ndetse n'utu duce twose, ndetse na Katanga yose tutagiye na kure yabiri mu biganza bya M23. yego, gahunda rero n'ubundi irahari, kereka hagize igihinduka bitewe n'uburyo ndi kumva mu bwa politike bitameze neza. Abaturage batangiye kugira urwikango, bamwe bafite ubwoba ko M23 yahagarika urugamba noneho bagasubira ku bibazo bari bafite. Ubwo bwoba bafite baramutse bakomeje kugenda nk'uko bizitwa muri iri byaro ko n'ubundi M23 baba barabihagaritse, ndetse bakaba banayisaba
ushyira hasi intwaro ikava mu bice n'ubundi yafashe, ariko abaturage bakomeje kugenda bavuga ati twebwe icyo dushaka ni uko mu 2023 yakwavansa urugamba tukabona demokarasi iboneye. Nyuma yaho n'ubundi abaturage bagenda bagaragaza ko ubuyobozi buriho nta kintu na kimwe bumaze, bitewe n'uko babona abayobozi nabo ubwabo batifitiye icyizere. Yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaho, ubwo noneho uhita utembera ugere mu bindi bice ze kuza ugenda uduha update zo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye. Hasta la vista.